GST से thuộc trí yun là ni len ke tu de tao. 나 당어 거리 confused час 나가. Oh. 가서 셀 Mhm. 로라 셀 봄 십줄레 마 뉴아이나 GST 고 마레 치 Gomare. 마스라. Oh, re. 이나야 out of state 당나 야 치 고리 돌아서 어디가 고츠모스. Out of state la khalo la min de. Song sa je chik ni shin da la song ge yun la war. Interstate song ge yun la war. Kashi song ni je khande re ni pe chen shao da. Mo example mo pe pe su song yang ye ra. Su song yang ye na state chik ni chik chala ki ni song go ra. Lu de ne chala tu state khawal song ge ni interest chala de ke khaw du du state chik ni chik yun chala di state kisi Jaipur la song ye yun na. Ludhiana ne tamo Ludhiana ne Delhi le ora Delhi ne Jaipur dura te para transition jo mara ta song kaisa ki sacha de da song kaisa ki yu di de mara interstate song jo da khanda interstate song ge yu na GST registration ne ba do go ye che e-commerce business ina e-commerce online business ge yu na GST registration ne ba do go keso 어디라 봄 십줄 게 마이 해봐야 말라. 어디 몸집지 게 많이 캐와요 말 registration ne ba do go 데르리시 e-commerce 로 공부 찍어지 상견에 지혜시 거도. 네. 니마다 한테 세우 얘기라 그래서 니만 먼저 벨로그빌레 디 sab중 GST sab중 진행사라. 그래. 당화 컴포지션 딕사마 피지비정가 클리리 GST 18% 지나 역설. 정말 요라 마찬아. 근데 내가 근데 컴포지션 나셔. 그러니까 18% 나다 레귤러 체인지다. 디 커리컬레 요래나. 다와 레귤러 치우라. 디가나 테게 포두라. 디가 threshold 말리나 가진 치우. 디가 결혼기 총 예서 되게 정말 그래. supply 상마 GST registration 돼. 믿어. 그런 benefits 요 말아. 지마지 믿어. 사실 제 믿어. 지만 supply 되게 GST registration 요요체 결혼래 GST registration 요이나 이게 benefits 내요야. 그래 input credit 래츠네 도. 도기라. 어디게 내도. 기라 에면가 디 income tax return 체 어디 딱다 싫어. GST composition 샤신 디기라. income tax 에 따오다. up to 2.5 ला 때옵니다. 2.5 디 마기나 income tax 래 그런 이 이제 말로 그래. 당고 먼저 이 business legality 가는 직치사. 디나올라 먼저 배박이 총 되게 이제 legal 더 차상지 땡 그래 라고 말다. 먼저 그뒤에 라고 말다. 먼저 배박이 총 되게 대표치부터 지고라. 이거는 제대의 인지민지 때우를 라고 말다. 야 정바이네래 상만기 제유도 지겠다. 레글. 리글 토니 제유도 지그래. 니테 마테네 두고다. 리글리 토니 테 마테네 두고다. 이네 카시 얀송 같이도 먼저기 리글리 토니 캐시 나오니 칼로레 송 캐시 나 냐니데 가지래. 캐시 나네 스페셜 링그라. 캐시 무차오나 로직로 봄니 스톰스키 캐시 차위나 디 코르게이나 제 인지민지 바구 말아야. 마테네 두고라. also ki push kharch bolana other income tax lana did is yours gs lana did is yours then kyun the session chiborda did tigi yuna de yor das lada khachi keben yora rega te ne keben khardu te ma je wal keben khardu dingi difference da an khachi te ne rebate le and da yora din keben do to yin tax station ne dida regalimida gst dida kyun ki transaction charges interstate na la te phoya yora gst mate ne GST 가서 보고도 GST 때니 결혼을 개변 하루도 이게 뭐라 디퍼런스다 GST니 개변디다 마진이 개변 더우도이나 GST registration 치즈네 디다 이 딜라고 한다 이게 무슨 비법송디 이지민지 대개 치고래 이지민지 텍스 때오래 딜라고 말다 GST registration 될 이지민지 랭고래 딜라고 말 e-commerce 도 이면은 예버들량 오거라 이 좀벨 결혼 이면은 한데 서플라이 상마 한데 GST registration 매겨 있냐래 concept benefits ke shulin tumora GST benefits review chi yore and someday at from GST benefits yora GST registration yora composition sigla na jema kyon composition di register china and chera and kyo khaji di number dikhi ina benefits le the tax credit benefits rahe de chita da ani regular machi tax credit di yo me sam pension composition onju gi tangaye dot farless
competition in regular also ki customer chani tilengo marada service ka GST dikhai no jo competition tax customer issue le mara no shuna har ja regular shung la chedan su gi tax service ki tax pogyo jura di ter da the composition the simple sir da composition the case hala so up to 1 crore is khazir khai gila di limit your 1 crore per the in the composition and registration and go da nga tax no so na ni to mu nga composition na ti le ni go da the return filing che the khare quarterly return file che ya ta sum par return file che re andere konju gi tito de gi invoice da de shu shu go mar da su su khazir te ma de ro jure de ge le sam ta yura ni ge kyon sam ma de bi inji min chi lo ini kashi chala supply chain gi khalu re GST go le da da an kyon washing by the GST washing by the page tane di da sharing chine du da ya ta di chira je sing bu chira odi nga sha sha je sing bu che mo re GST an kashi regular na benefits there length ura ni an sam da regular na benefits la mo re so credit ki ra da an kyon credit ki ra go mo re filing chi there da the dash da de no the no zo ki income tax ye ne GST ne this mo voluntarily to order ya voluntarily na hob ga kira 당랑 gi shungna the ge le ni shungla ga ti gi le ni 당랑 register ti jigo da shung gi ni kira zo inji minji jigo le ni le ge ma re shungla de ne ba ge ma mi je ge yo ma ra capacity yo ma ra shung mi le le go na go da dong le re tax officer income tax officer nang re go dong le tung ma ra mi go da ma ra mi le ga chi go de ga ma ra ga na konsu gi je sang ma kan de chi do online gi ni ge shi da 어디로 온라인 registration the voluntarily 주고 마시 중기 그런 인지민지 지는 러그 말에 제 러그 말다 income tax는 인지민지 그런 때 오래는 러그 말에 그런 voluntarily 되고 오다 총라 있는 GST 되게 voluntarily 중을 뛰기 이는다 그러 중기 그뒤에 GST 때 오래는 수 간지 러그 말 income tax 때 오래는 수 간지 러그 말에 그런 voluntarily declare 줘 나라 income 디거스 income tax na ngala logic na threshold di 2.5 yin declare share and GST na 40 lakh ge yo na declare share 40 lakh ge me na ke ku jiu mara 40 lakh khaji ge yo ne and te o mara ni benefits min de ni kyoran gi shungla shin de je yo ji korda chuge kadi samlo stang ra ye kyoran kisi chong supply da de le gi kale yo na kyoran shin da ro pa da de me GST ki number share de che kale yo na digi du samna de digor da ine logic la gumu shidong la ko gi fees la gumu sumdong so ina gumu dindong da ti do ne gumu dindong logic la pension bora khana je ten ru ra ne pension bora ye kyon tabshi stan GST number share chi tabshi stan ne du ra ya wo she ba de na share chi na ti da 난 제마 계시 threshold 이 계획이 있는 당 되잖아. 그 랑길리는 뒤로야. 아다 서른다 진에 두고다. 로직이 가지 내당 되니 그 GST 나와 커요라. threshold 계획 뭐라. 나 서른다 치실리는 두고. 되게 요에서 서른다 진에 두고다. 어. 그래서 GST 가나 세우차 메나민데. 대니 양조님만 얘기 무슨 록다운 last year 록다운 para라 GST 에 표게 난지 소개 도지래. 이 경우도 시에죠. 어, 어디 다 연구다 안세르도. GST가 안돼 되어 왜? 안돼 세우면 독발 독지 거리위원회 러셔. GST income tax registration. 이라. No. 먼저 register 지나 인지민 GST 떼오래. register 지나 인지민 떼오 말해. 니 되게 갈아서 근데 수수기 총기 대비 제조라. 디기 디파트먼트이다 tax department को bet लोअर다. कोई पर 개구지 대학으로 여말해. 먼저 총기 대비 제조라. 디데 총랑기 대비 제나 중기 treasury department 레저를 먼저 대비 주고다 state and the tax in the tax department dura GST the income tax the tax department dura. 딩이 대화 여말해. 자. 대비 지나 총기 registration 지원이나
income tax te ore lago mare GST te ore lago mar GST the income tax the so voluntarily te yin la shung la pa declare chi ore ma shi te ore la nang mar shung gi che lang mar ya nang so yin peasant shawa na nang income tax ka ji kana ke je sa income tax la pheba de ji khar chi gre wi pension bu debt da lu da beng na la 동랑 감주 게 내내 루다 봄 미치게 캐시 코로 디포지트 봄니 디포지트 칠다 예 페센쇼 수종 겐 나원이 전 수종 겐 됐다 나을레레 그 뱅라 캐시 디포지트 봄니 디포지트 칠 봄니 디포지트나 같이 그래 남상게 나올라 당원이 디포지트 시스 몰라 뱅기 그 디포지트 시설 디나 뱅기 디나 티라 스테트먼트 안 티라 statement on tidu tambala statement on kuora statement on kuti tambala bumni cash deposit chesha la minde ti minde how to tax department income tax department la do da income tax department ki igi tangda igi di system automatic igi ledger income tax office ne kyono la tax te godala igi lego marta so the nresh na chida odi automatic igi ledger da 세우신세 로 Yes, sir. 그래서 먼저 가도 위에다 cash 되게 50,000 above deposit 지겨 말 50,000 내다 50,000이면 50,000의 용수다 동라 10시 deposit 디다 원래 정말 10시 deposit next 다원래 10시 deposit 얘네들 deposit 오다 digital ena means pesha on the digitally transfer chiya di bum chigine khaya mara 디지털 이인바이나 땅에 요라 라 땅에 등이게 요라 pension chig la google pay da dinna ne pesha tang da bum chig donde denju da khan khung lung yora ya cash na khung lung yora 디지털 digital gila 디지털 가지는 지만 클레임 지도게 클레임 제요라 미즈니 나기 잘라 뉴니 그 봄이 단조를 라요라 근데 세우쳐 na digital khosa lo source da handa source lejda 계속 무슨 source 고 계셔 source the identification to go cash the 무슨 cash deposit 시스템 말 가르래 cash랑 또 deposit 시오라 cash the 코라기 슝기 당문이나 갈래 오래 up 50,000 above cash deposit 치나 테포레란 라요라 세워 50,000 above 이마치를 치조 말래 줘다 되지 lo chig la ya pesha ma withdrawal chedi limit user regla withdrawal chete ke mar withdrawal chete 이마치를 imagine mari gila 동라 좀 logic la bum khajin ji limit do cash ma te 어디 기증 말해 cash to end 다 어디 리미트다 하지만 그런도 current account register 치라 송체도 current account 치라 안데라 리미트 말해 ala saving ne yara saving 리미트 그런 거 가지고 되는데 이마지를 되는데 봄니 숨 가지고 되는 거 송랑체도 current account 쳐와라 그 가지고 되는 거래 가지고 주는 거 current account 라 가리요래 interest 요마다 zero interest saving की interest नहीं 요मारे zero interest 야 먼저 남기 saving 나올 거래 minimum interest रहे다 saving ला 2% FT 다 interest 저는 또 lower current account ला interest रंग zero interest रे दिन हमारा business transaction संग दिन आशेर कसिंग लाव नशिंग रे business transaction related संग current account की चितो ना याबो रेस कचिन लना 저는 cash book maintain 치고 말해 दिन हमारा transaction संग दिन हमारा चिरो cash book maintain lower 치 마신이 되다 때 cash book maintain 치도 나 약속라 cash flow statement 다 되게 사상지 니레라 bookkeeping 다 되게 संग maintain 치도 나 약속체 किसी मजी ना तब भी तो ये पैसे गिर मारे मजी ना कैश दे करंट अकाउंट देने जो सो ताया रे मिले हैं देखे चसान करंट अकाउंट भी नहीं ले इन करंट अकाउंट की स्टेटमेंट दी रगरा अन दी जीता था अन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट ये ना दी रे बुक कीपिंग ना दी रे ये बुक कीपिंग ये ना सेट करता इन्हें एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे bookkeeping न्यायचे cash flow न्यायचे ते केशे जो best practice ला no सिचुएशन इन cash deposit छेदी above 50,000 चे deposit शियो मर मुझे फिर भी खाची रे 50,000 बोमजिंगी बोमसुमलो बोमशीलो लूदा अन income tax की ली रे अन दिस शेनान रोके अन lawyer जल छी lawyer ले पैसा टी रे अन lawyer की केते छे मन को केते
income tax ki each da dinal claim ko di source de le la ne ko ki statement je suen tangar I da re in income tax office ni kron le igi di lewo mar the system automatic generated re da automatic gi lewo kron ki boom nga chu khazlu ne ko ki cash deposit huge cash deposit chi chalan da intimate chi automatic lewo da no 어디 계시 제가 이길 레원은 쉬워 말해 얘는 마신이네 당연히 cash deposit pension 뭐 지금 말 동랑 주 연대 지금 말 tax evade 제직라 신다지 거리오래 소소 능미 요는 능미 능구로 cash 뭐로는 능미디 능구로 고세겠니 뉴샤어 파디스 샤수디스 소소리티스 threshold matches threshold margin do 2.5 margin do ora business ka ji di 40 lakh margin do ora 세우셔다 진짜 저거 진짜 독질래다 registration income tax GST and the audit seriala injime se ko mar ngara sin durra audit the logic now audit these two chigre society registered private limited company yeah game is chigum mara public limited company registered injime chigura senda mide audit chiguya goro mara and the pension ngado na the competition tin da digji return dikhare odi kron see filing chira quarterly return file chira filing chira number CA lette ho raha CA da associate ne da koso suzu china gila suzu chini dugo re chima sha de yomare da quarterly da suzu chidu re jang da singere quarterly da lele ho da income GST ke side la chin ani kron ki bill da de ge yan do chir odi jang shin suzu chini dugo da kasan suzu chela the composition to the bior da regular the chidung mara regular CA help lena mashi to this khabor di chigosam suzu chinin to ani calendar la di onzo reminder sha ani su khali thamachi ni khago ing khali khomdura gila suzu chini chimato de yomar tisete gonda also income tax la the is mo suzu chini dukor e-filing the chini dukor suzu da is income tax the chi na da income tax 2.5 the majes ne dukor logic nang lira so the source from kron ju income the khane ligre business income ne lira so personal account na la khaju to ma de ke jara and current account ke na business account da alegila okay ऐसे उस ना करंट अकाउंट लेने में बिजनेस अकाउंट है दिस सोंग के अकाउंट नहीं लवर किसी हंदा करंट अकाउंट छे महीना में दे संग पर्सनल इनकम टैक्स नाम लिखता तेरा जीएसटी जो है मरता ale ndonzo kira income tax less do di ngonzo saving account ka ji di law किसी हंदा करंट अकाउंट महीना में दे एंड इनकम सोचो की इनकम दिखाने चाहिए रे इनकम शासन सोचो की सेविंग अकाउंट लो हो रहा रे इनकम टैक्स नाम से दूर ऐसा है से उस ना वो संस्कृत अरे कैसे करंट अकाउंट लोगा छे ना में दे बिजनेस इनकम लोगा छोरा दिला income tax te mar ragila दिला इनकम टैक्स जो हमारा जीएसटी जो हो रहा yes GST ना में GST ना इनकम टैक्स जो हमारा करंट अकाउंट छे ना में दे करंट अकाउंट छे नहीं GST यो क्या हमारा या समझे करंट अकाउंट छे ना ये कल सो GST दा इनकम टैक्स दी वॉलंटरीली रेल सा करंट अकाउंट छे नहीं GST ते मारे तैयार था इस GST यो ना इनकम टैक्स लोहा ते हमारा ये रिटर्न फाइल चीज़ तो पर देखिए से वो ना क्यों होता है किसी करंट अकाउंट देने क्योंकि दवा देने लाचा माथेंगी है ना क्योंकि पर्सनल अकाउंट ना दवा करंट अकाउंट देने जुगाड़ लाचा दी इनकम दिखा रहे सोच दी बिजनेस इनकम ने सोच रहा या तो दी क्योंकि पर्सनल इनकम शेयर दी इनकम टैक्स ले रिटर्न फाइल चुकता give 2.5 lakh magena ani क्या मारा 2.5 महीने में नहीं तुम देर logic नंगिल 2.5 लाख महीने जुगाड़ था ती मागे वो छह ले क्यों समुदाय ने लुए होता समुदाय ने लुए होता वो डिपॉजिट चित्ती huge amount deposit माचे ऐसे अकाउंट नहीं सुमना ड्राइवर चिन्ह डिपॉजिट या अकाउंट नीचे के अकाउंट छे ना मिले नीचे के अकाउंट नहीं ना था किसी निमा ये अकाउंट मिले SBI रे पंजाब नेशनल बैंक रे ICICI बैंक रे एक्सिस बैंक रे बैंक शीले अकाउंट योर था अकाउंट संग लिंक रे था हाउ लुने था ये अकाउंट सीधा लुए ट्राई चले ना
nangmi nangui la driver chine to work this is yo chine to work da 진짜 결혼 갈로는 근데 상만 뿔랍 찍고 찍다 pen de chik 뱅 상만을 뺀다 찍으러 요디 겨우 숨어다 디데 삼었던 거이나 아건 로가르는 능민 능구도 결혼 멤버들 신다들 driver chine to work da this is 파냐로 잘하냐 to work 파전으로 fixed deposit 수요는 샤네 디라 나 이게 삼었다야 그러다 this clear has the level has current account the personal account bit lower the income tax and GST the income tax bit lower the income tax file chi GST file machine into gora GST file chi income tax file machine into gora nija file machine into gora kela untu current account gaji data jura ta untu cash flow jura di shungi monitor the chig mara chisura chigoina current account the monitor chidu gora le suppose suspicious in the inner da 저 어디 콘색이 당문이라 저러디 필드 지라 필드 지는 말 니 먼저 어저 털 누르라 렉 나올다 거기서 떠 말아 뭐 거로 나올 딜 징이 되게 당수 거기 민디 당구 필드 당수 거기서 떠로야 먼저 민디 렉 나올라 먼저 기 트랜잭션 징이서 거기서 야월 징말해 징말해 네 필드 징에서 되게 좀 오토매틱 시스템 오토매틱 제너레이트 이제 제너레이션한 기업 치고요 말 근데 먼저 니들 인지미지 니 걸로 그래 먼저 걸로 그래 텍스 파일링 제다 되게 인지미지 치고 그래 라고 말해 자 진이 개배 유나 제일 오다 진짜 먼저 이 야가 나와 총 경이 미드네 방고 그래 야가는 인컴 텍스 세션에 야가는 민보 가져 그래 1.3 billion 1.3 billion 유로 디네 인컴 텍스 ting이 가져 정도 3 crore house yormida income tax ting이 어디 페이지 salaried employed 되게 3 crore 3 crore 는 가져 3 crore 3% 도청인데 3 to 4% 이것은 마시기 떼고 말입니다 인컴 텍스 파일 치고 말 안돼 먼저 페이퍼 되게 인지민지 떼고 그러는 가우티 되게 뭐라 그래서 되게 리글 돈이야 이니 떼오면은 이베치는 리워드 야 GST 기스 떼오면은 트레셔홀 게임이나 떼고 말해 가진 떼고 중간 신들 개고 찍거라